Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasamla iban pentingan ksyar kebapulih Shillong College kebayok first position haka subjek Hindi, haka Bachelor of Arts, haka jingpen benar result ke Northeastern Hill University Hajar Pasal, kelaya tu bakanang banto ya kektian kasi kadai namar, baka hab banto exam habalejing seng haye mani. Habayakran kerpang berunongsan hima hadian beradab ke jingsyak pun kuburam Shillong College, kebalalong mentasni, kasamla iban pentingan kelaya tu bakadai ke basa habanyun apa Shillong, College School na dodang red Hakendriya Vidyalaya Eastern Air Command kebadan Hanyomer bat kelas dang ban tebet ban tho bat Grand Hindi haduk banayo ya kekerdan beningkong nabaro ke bashim subjek Hindi hakajing penbena kenuhu kalaya thu bamenta kadang beteng ban puli MA haka subjek Hindi hanehu. Cubun iban pentingan siya. Isutanat banyak kanu berpi ban iman yang berpi ya ka ni jepun kuburam berpiwan top mo. Pi batal mengi soban ipan itu pi den e Shillong bat kumno piyo e ka post la. Nadi national Shillong upper Shillong and Kashnong janga kadai Banyan. And yo akan ke position number 4 duduk mensua ngaju di sekolah Port KV and ipar hi ilaju ailat benyanyi bangin pulih Hindi benuk ningkong ilaju yarap ini nama iju sekolah di iru ilade iju sekolah ban keren Hindi nama ka Hindi language kalong ka ba kham sekolah hi ban keren wa da iju pen hikai kan yang hin duduk nangret da siki ngasang ban buat di ni ipar kan ban snap di keren ipar ngapen buat lang da siki nang tu pa asang ban sekolah lang ke ka ipar pen hikai ni hadian part ngasang berlembut jembut ngelak buat jembut bet ba dan pulih bet yang nikah Hindi bekan haduk bangan tetap semua. Kani ka mantap piyo na ni hu ki on ka first position. First position. Di piyo na ni na Shillong College. Kan ngut ni ai bakiwan ka top 10 kan. Top 10 ni college ni dan nama kadang tengah dua top 8 di bang New York na Port Nihu University dan college ni pan New York top 7. Iway di na Way College. Tama. Te pipat kuno piyo mo pi marway ya ka. Pas mo pi tok kuno han ko pi laphan kuno. Kani ka boyo first rank training kong do kadi gajing ai ngojong ublay mo ai gajing start nga bangalawan ni kham sakmat and kadai ru gajing ka ro kam puli ka ro kam thok kuno kan pi pindut se ki points pa pi thok ki points kuno pi skap bhai ki no hikai kan. Pula mengi long han yakni ki subject Hindi kumba kan tali ki college Shillong ki sim subject Hindi. Hapwa Shillong ki bon ki college ki badane ka Hindi tama kitan par SF kum ka elective Hindi kan elective subject kimdan rabai ka honors subject badan honors subject kadan tang hakilai ki college kan hane posh Meghalaya. Kila pun batalem ki college ki bas. Ka ni kuai ka Shillong College kuai ka Shirpi College but kuai ngam mau. Tiko kama kamile. Batalem mengi shop ngin poi biang chane long taka KV pilis khai ka don taka KV upper Shillong. Ka KV hot. Air Force. Hot to Air Force. Ka KV upper Shillong kadan behal ka tu ka Jakarta Air Force badan Air Force ki pulet A shutur upper Shillong pa chipai jaka chipai shutur. Bisa banyon ki like behal tu kamjan. Hot ini behal tu kamjan. Teki long ka Hindi ka sok ham tu manikai. Ka Hindi nama pa ka KV ka di ka Central School te ki lahikai be ka course A kan ka course B ka kham sok ka kami haki ambos ki la course B ka KV pa ka la course A ka kham A kan banda kini ki bala ki ambos ilan. Kibun ki kasi balik nang nang Shillong balik minta te kidang duna tama siki class dang mantep ka bun scope ka Hindi hi ta kilang lang sangkiyo kin tapat. Aku Air Force kita tengok kun siapa yang balik school. Ka mar ka po Air Force ni ya ki ST rihi ki bon ki ba ailat beta bangin you can come there ka kun sipai ni kun ni. Okay, hati na. Ipa imtreh hingte nomor ba ipa isit dan kam isit tray ke jaka ki badan kita khar te idan kam bahaban communicate nang bat ki kan te bante nang bat ki ka khamjin ja de kam nang ka tien te ithiet ekade ka book Hindi ka ban hikai ni man shwa te izang man puye nang to kan ski te nang tuil asang ban keren te ski shui i ba ipa isit puye ka to kat te nga ru dan ke ikai jing kwa mo min sem ba balik pet ek ba ipa ili puye te ski ngasang man shong lang ba ipa iju pen hikai yang malakas ni ki wawal kan से तंग तो इसकी किंग संग हम करें हाँ का मैट्रिक की पास बहा है
Di matrik piwan berjarak ni kelas 11 tu. मैट्रिक हम 11 मैट्रिक हले बे मतलब मैट्रिक 11 12 from continue ha KV hi Mut kaham ni ka. ha nang ni hale ka degree Mentap lepas dekat degree. Ai kat form tu pinang pole biang ni pinang kamu. ha dedap kini degree kala continue MA manta last time continue MA ha ni hu te thangan pendap be haru PhD sen last time te pendap Menta kilabun kiba pole Hindi ha ni ho menta ka. ha ani hu menta bangi dan tang MA te kidan khandai na shphongot tama hamne ki ba pule degree hani Shlong college kelas tang banbon Kan umut kiba pas, kan umut kiba pole Hindi hang ni, honors hang ni. hamne number Khasi 4 kan? ki khasi nama keladan sa ki third but fifth semester ti thai keladan thai bakat life ho na Kan life baka batch jong pi pas. baj na baj ni dan shphongot Nomor sepuluh lepas bah. ha shphongot pas Menta ha ni hu pat dan kan umut ni kiba. ni hu ni dan khasi di kenlang na baj ni ka dan tang ni dan tang inyong Mun nang dona bah. ha dang dona pa pa Ika ka jumen tu tapi lepas ka degree mentap pin pas ya ka. Ika jumen tu lepas bah ka Hindi. Dengan pas pa ke Hindi ngakwa ba kumida ni pet yang le chabar jongari khasi kipon kibrio nama kidan be kiba puli be kana Hindi kikna be ke Hindi de kim tip shaphang kari khasi ka jongi ngi em kumro dengan kwa ba la dang nang ban kran pa Hindi ngakwa ba ngandai kran chi ki wei ki shrong ri ban pen tip pakari khasi jongi kalong ka ba kumro ki Kiba pole Hindi mentap ya satu. Kibun em kasih banang ban Hindi ni kat persen ni banang ban Hindi. banang kran Hindi ta kumang kibon banang kran ta ma ki kran pat market Hindi kan kim da nang thanta kan on percentage try maybe 50 60 kan tan be hi ki ba khamang na ka kham janjar hi ka Hindi ta ban kham karan Tapi ban thoro la. ha ban thoro ka kham sok ban kran ya ka ban tho na da tho pi ha ban pen be ki ken tien be ya ki sentences ki grammar pi ban pe da kran pat na ba fila kran be ka kham sok kan mar ka Hindi ka long be ban kran pi kham nang kloi ban ka ban tho ka kham janjar Pikiran Hindi Hindi dia kayak ketin ke bahasa sunat mah pi pikiran hayang na sa college na ni kayak ketin Hindi ke kham sunat ban kran coba tanya mun अंकल हिंदी oh ada Hindi mun अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ ये जो ग्रेजुएशन डे आज हुआ है बहुत ही मतलब हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि ये कॉलेज में सबसे पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रही है और ऊपर से मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला है तो ये ईश्वर की कृपा है उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है ऐसा ज्ञान दिया है कि मुझे यहाँ तक लेकर आए Kemudian tak kelas kasih. kani nga crunch pang ba kani ismongo ba kladan kani ka graduation day ma kani ka first time hapo ka Shlong jongi bangi celebrate kani ka graduation day ken and I ngo you play hi bula ay kani ka jing start pang la ban yo kani ka first rank ken Tapi dia kena ngot para mai pai dan ni dan san ngot chipara ar ngot chinrang bat lai ngot kan thai tanga di ba khat do baro baru kilik sekolah teh. baro ngi pass na ka KB school Baru kisah Hindi. baru kishim Hindi tanga do class 10 dan untuk pat dan bali puli science dan bali puli na ki commerce means balik arts te tanga nga ken yang Wala kisah Hindi ru pinang em bantu kasih ban ha kasih. ngan Kasih ru kisah lang em. em kan shim khasi ma ba hapo KB school ngam khasi subject ra da degree ri ngam kham yo ban shim khasi da ngim dan Kemudian khasi pat pinang bantu pat apa tu keren tinggi keren. Kemudian pinang em bantu. hot min shwa ngam nang thadra ban thok khasi na ma bang lam lir be haka environment ban puri Hindi dan amar bang julit jeseng ta jeseng judan examination din dan ang tu par ni haban thok be ta suki kala sang mat persang ta do man tang lanang ken thok khasi Kemudian balik jing seng ru kedan cuma toin hot bantu ban ka kasih. jimen khasi Dan beliau lagi seng mula situ pula. Jadi ke kubar jom pi pat ya ki badang hapok ke jom pi kubar pi minta kitin Hindi. teng teng ki beli kismo ba da shim puli Hindi ngilong je bangi ni ek ti beli thau tama ka bangi ong ya ka language kam de bangi le cha ka niam ke ai ka language ko bela ka jong ka jing smutna la ka jong ka jing mentai ken ta ka Hindi ro ka long ka bangi mar ngi sa ha kari India te kari ka long ni di pantip ha kan shpang kari ba shpang ka language Hindi ro ken min shim kum ka jing smutna ken bagen kran om shim ya ka ba ngin pet ya ke e ba ka long ka niam ne ke e na ngin shim tang ka ba long ka literature ken ka bang smutna bangi tip ke shpang Sama ki shim banyak kejuk subjek ke baki setan baru. Ni situ mentah baki tentang penguat ni kena ingat hang. Pi kedan aku kubar jeng pi ba ki sama laki mdek ben shim ya kejuk kan. Jadi ben wat la ke balong mopi kan ben ba ki pa di shim kena banyak kam ta perti keduk kau.
Kipun kibri kibalik mereka banyak tu kerja kapal kisah terat. Tapi orang nak hajim berjumpa kalau berbang di depan persang yang dikiwiki subjek yang persang. Walau kalau kapal air hi, dekajing minat kejangi, dekajing tristan kejangi, nila baik kan banyak ek kapal ni mat ada bang nila banyak katur hi. Hendak ada ni tristan bang minat baik nila baik kan ban experience kiwiki subjek rutin. Bangin tip kan sepanjang rajang kiu. Mentap pila ada kita jual. Satu pila kami nak nasional college. Kedan yang kerja per kelas per lop mungkin show ikmikai tapi nak syawisha. Napa live lang nila dan behang ni college and kinang hikai kila kibirong pinyo kiba best ha. To hoat kalong ka ba sposi ba meet na college mo na ba live lang nila sa hangni nila. Huli hangni ta kalong ka ba kenja na mangim tip da mi shabar kumlo inyo ki parlok ki ba kumlo kinang hikai ki ba kumlo kajaka ka ba kumlo ngin long banyo ki bi ta hoat kalong ka ba sposi ban mi bit kan sanang ni ta. Kuliah pun layu berkerut pi. Setenat ni subkomen ba. Sama kasih gimik kopi dan dengan kasih. Telah dangi dan kamban hindi ngapuan jimat ni. Kuliah pun. Kuliah pun ni.